اومدیم اینجا امروز در دانشگاه USC هستیم، یونیورسیتی ساوثرن کالیفرنیا. مسابقه تیم ایران با آمریکاست و جمعیت زیادی، یعنی ناراحت نباشید بچهای ایران اصلا فکر نمی‌کنن که در آمریکا هستن، چون جمعیت ایرانی بیش از اندازه است. تا صدای USA هم بلند میشه، ایران میتونه یه جوری تعیین افکن بشه و اون صدا. خوش اومدید به لس آنجلس. خب چطور دیدی تشویق مردم رو؟ چطور دیدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار بسیار خوب بود. باورم نمیشد که اینقدر ایرانی‌ها اینجا پرشور و پرحرارت، تقریبا 4/5 سالن رو ایرانی‌ها پر کرده بودن. خیلی خوب، عالی، خیلی خوب. ما هم خیلی خوشحال هستیم که بچه‌ها رو دیدیم که به آمریکا آمدن. چه صورتی شدش که قبول کردن دو تیم که با هم دیگه این تمرین‌ها رو انجام بدن قبل از مسابقات؟ فدراسیون امریکا دعوت رسمی کردن از ما، دوستانم بررسی کردن، پذیرفتن، ضمن اینکه ما سال بعدم با آمریکا توی یه گروه هستیم دیگه. قرار شد که بیایم هم با محیط آشنا بشیم، هم فضا رو بچه‌ها ببینن که بتونن آمادگی بیشتری داشته باشن ان شاءالله برای سال بعد. الان با داشتن این مربی جدید تغییر تحولات به چه صورتی است؟ الحمدلله مربی جدید جا افتاده، با توجه به اینم که ایشون جوان‌تر از مربی قبله، فکر می‌کنم که ان شاءالله در آینده نتیجه بهتری خواهیم گرفت. این ضربه بود برای بچه‌ها از دست دادن مربیشون، یا اینکه به هر صورت اینقدر حرفه‌ای هستن که کار رو راحت جلو میرن؟ نه، فکر می‌کنم والیبال ایران اینقدر پیشرفت کرده که با تعویض مربی اتفاقا این استعداد داخل ایرانه و الحمدلله روز به روز بهتر خواهد شد. شما حالا تیم جوانان ما رو ببینید که از این که بزرگسالان هم مقداری یه سرگردن بلندترن، هم بهترن، هم کار بیشتری شده. نه، فکر می‌کنم که این یه پکیج دیگه، مربی قسمتیشه. ان شاءالله اینا همه با هم دیگه کنار هم این موفقیت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. با نظری که الان داریم می‌بینیم به هر صورت در ورزش ما و دولت 11 آقای گودرزی الان چه هدفی است برای پیشبرد این بازی والیبال در سطح کشور و اینکه جوان‌ها بیشتر به طرف والیبال و ورزش‌های دیگه غیر از فوتبال هم بیان؟
خب سیاست دولت اصولاً گسترش همه ورزش هاست. والیبال به خصوص با مدیریت خوبی که امروز حاکم بر فدراسیون والیبال توفیق خیلی خوبی پیدا کرده. ما الان هندبالمون جهانی شده، بسکتبالمون جهانی شده و تو زمینه‌های مختلف کارهای خیلی خوبی شده. ان شاءالله بنای دولت بر این هستش که کمک بکنه که بتونیم ان شاءالله تو همه رشته‌ها سکوهای خوبی رو بگیریم و ان شاءالله بتونیم که موفقیت خوبی رو تو دنیا داشته باشیم. About the game, how do you feel? How was the Iranian team? It was everything we expected. There was a great crowd. The game was high intensity, a lot of emotion out there, and Iran played well. Hats off to them. Okay. But well, you guys are having a few more games, and what is your plan for the next game? I mean, same thing as we did today. I mean, we're going to be getting some different people playing, and we're playing at different sites around California. So I'm looking forward to it. It's going to be a good time. Did you think this many Iranians will show up as a crowd, and how did you feel about the crowd? Oh, the crowd was great. I love it. I mean, it gave us a great environment. They gave a lot of energy to, I mean, both teams too. I even felt it for us. Yeah, it's definitely makes me proud to be a volleyball player. Great. It's nice talking to you. Yes, you too. Thank you. I felt great about it. First of all, there was such great support here in the stadium. I mean, the Iranian fans were here in great support, and it created a great environment. So I was really happy that we had the chance to play in front of this kind of noise, this kind of crowd, and to play as poised as we did. Well, I know the main games are ahead in a few months, and you guys are getting ready for the championship and for the league. How is this affecting you and the team? Well, I think it's probably great for both teams. We have an opportunity to look at some guys that maybe didn't get as much playing time in World League. Iran played a couple of guys off their bench, so did we. Good opportunity for both coaching staffs to see some of the depth on each team. Fantastic. And how did you feel about the Iranian team? They're very good, and they have some depth, and they played really hard. Early in that, or late in that second set, they probably should have won that set, but we made a couple plays, and of course they came back in the third, and a very close match. Fantastic. Thanks for talking. Thank you very much. Thank you.
congratulations to you. It was a nice game. Thank you. Thank you. Tell us about it. What is your expectation and how it was? Well, they played really well. We knew that the Iranian team was going to play really well. You know, they have a lot of fight and a lot of passion and fire in them. So they're always in matches. Even when we're winning by 4 or 5 points, they can come back like they did in the second set. And that's they're testing our focus and our attention to detail in these matches, which is what we need. And you know, we're giving them a good show too. You know, good opponent for them to play against and prepare both teams. Well, there were so many Iranian Americans here. How did you feel about that and the crowd? Oh, I think it's wonderful. I mean, sport is something that's really cool and it can unite countries across the world, you know. And it's really cool to see the support come out for both teams. Best of luck to you, man. Thank you very much. نگاه دنیا بر ایران طلوع لرزه بر تنها شکوه فریاد و لبها به شوق فتح و پیروزی که عشقا و لبخندها ایران حالا مهمانی در فتح جام دنیا ایران میماند نام پاکت در فردا ایران حق توست بر بام دنیا باشی ایران ایران الهی تو ابد پاینده باشی. این هم سخنان آقای حسنی خوب بود که آرزو موفقیت برای ایشون و برای ورزش کشور داریم و اینکه چقدر خوشحال کننده است که این هموطنان ما میان در چنین میادینی همدیگر رو میبینن و با هم صدا با هر عقیده‌ای که دارن نام ایران رو فریاد میزنن و این زیبایی این کار هست و امیدوار هستم که تیم‌های ورزشی دیگری هم به آمریکا سفر کنند و ما نسبت به این مسئله مطمئناً خوشحال خواهیم شد. اونهایی که در خارج از کشور زندگی میکنن و شاید مدت هاست به داخل کشور نرفتن.